Nteresa Eldoret mwaka wa 3 ariwa kuma nturene ya Kalusu wadi ni athirurujene gicione mbunge kia Gembe Central na aria athira na thirite buru wirigiro bwa kuthoma aujurio kioto kiawe kia utwika daktari nontuturo ni bumumirite oboea kwitwika kinya aciari bawe ni baremi buru monera bisi nontuba kwithirwa bati uciumba na nontubu akarite muci mwaka yumwe atacoka cukuru. Nandi County, ikawa University of Eastern Africa Baraton, beta ndiye mlitoa kirasi na nursing mwaka wa 3 at amwa bonde peta ngekilokera challenges muno antosia besa korea fire mwimbo terenyangi asifinga na mochinde yontolai ira ya dato ndi mochi mwaka furu mpetete kwera ikendifana abangi bakunoma kirasine Eric na Mubeindo wamwe na aturi bari athira na kulukirite kaitaka umukuthoma mwanka wa kinyite mathina yari nkabo na mukaini akitho kumaira kurita ibaro bya kuthambia pavement nikenda cionera ganto cukuru mwanu wokwa na riete mwaka mucie ai kila semester omwari wa 5 yo kinya kila semester una kileta mwaka yumwe amwanka tha impurete weregero ntena weregero nyanja ereko kana njereko na ikometa miaka 3 kinya narandare mami ndene nkona weregero ute weregero chuete na njira enge na nkasi ande asola wimbe tanka thukuma bia gura bia ntuko ereki akuthiri mwaka mucie na turia njira cionthe tubitu kuona sukuru mahitaji ya mainge nyumbani wete kurewa kuraiko kuendekana ngasi ukumiga sukuru igaro ari ya kuthambia pavement cia sukuru ikielewa remorito nursing kutethia kwina kanya kanini kutethia kwina free time ende nyarombe danke dambini irasi beko therapy na nontu boitumike ni bakrombendi wea wende oringithikwa ni nkoro na tonyero mutethia one bisi Ucoka University kioto kiawe kiotwika daktari kikaurira nthi nikenda omba kinya kurita njayo ukiene bia no eri zaiti kwethera kinya rere cukuru no thine ne thero ari no ntuba kwethera kenda ona inya bia kura kana bia kura nyumba ntuku no mwankaro kerukirira kenda cio tu kwa thambia pavement ya nabange ba mami pauroki na ngoira nursing era ntubeta clinic onino anaye muno nenda muntu uroka kenda the following day aomba kinya gutetheria acie ukia gwithira kwina ntuba wendi boboya buru bara bomba utethia mwana wa thoma no ntu mwana umukiru no mwana endete kurita inya ngui mwana nyendete utethia aciari tukuboromba buru wetherinya wena ciringi 10 kobo mwekere asoke kenda asoka cukuru endelea kuthoma yana bara bangi na kenda omba kupasu dream weke kwa nasi beto atanire kenda tomba kuona mwana wa kupasu dream weke omba kubwithi nursing ne kenda inyomba kutethi twana toto tununu nkiripotera wero weekendi kuma Kalusu wadi ni athururuje ne Gembe Central Mbeta Marion Karugi wa Kenywa.